Askiki pantaknitaki kun jamás kaptasa hichirutaka ultaqita kamyatiaynaka uthi. Atlético Palmsultam Daniel Venezuela hupau hutikmar irpharuni. Hupak River Plate taman kamaraki Venezuela taman irnakhanha. Tas tamak Wilstermann tamar kamakiu huchapsu. Ukamas pa patak patun kawarak dolarnak Patricio Rodriguez hupar payainpa. Ukat haniu macak anatrinakar kailkayan at kaspati. Oriente Petrolero tamak Cristian Alvarez huparu untay. Akan natigak kimsatun kamaraniwa. Mamaratikiu kontrat sakintawai. Blooming taman pekanchilina kapag Tiago Leitao hupampiu macak anatiri irpirin patak harus kipas kaphe. Ni imam tar purhab khas machakiwa. Marca yatir tamantikak Cristiano Ronaldo hupag hutir marach chinoka paksit Al Nassr taman anathani. Ukan khpa mar sokhta paksitakiu kontrat sakintani. Papatak milyon euronak sapa marka tukani. Ukamasin khama peska patak milyon euronak katukaspa. Chekat karicha kayati aweja. Masuruh Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayan yantawin octavos de finalan khpa natawi Hawaii. Japón tamak makulero Croacia taman purap tawai. Japón tamatakek Tyson Maeda hupau positun kakimsan Qatar gol chantawai. Croacia tamatakek Ivan Perisic hupau peskatun kapeskan Qatar gol chantawai raki. Ukan ipan khiyapta pachawut Hawaii. Ukan hanigol nakakut Hawaii kiti. Ukan masin penala nakawut Hawaii. Japón tamatakek Takumi Minamino. Kaoru Mitoma. Ukat Maya Yoshida hupanaka haniu gol chantanya tiwai kapkhiti. Takuma Asano hupakiu gol chantawai. Croacia tamatakek Nikola Vlasic. Marcelo Brozovic. Ukat Mario Pasalic hupanaka gol chantaphanha. Marco Livaja hupakiu han gol chantawai kiti. Ukamasin hichak Croacia tamak cuartos de final kewa. Ukat Brasil tamak pusi gol mayorua Corea del Sur tamak tipawai. Nadir gol Vinicius Junior hupau pakal Qataru chantawai. Ukat tungka kimsan Qataruk Neymar hupau penrat pagir gol chantawai. Uk haruk Richarlison hupau kimsir gol patung kayatungkan Qataru chantawai raki. Ukat kimsatun kasuktan Qataruk Lucas Paqueta hupau pusi gol uchawai haraki. Korea del Sur tamatakek Sung Ho Paik hupau sapagol pakaltun kasuktan Qataru chantawai raki. Ukam ipan hichak Brasil tamak hutirnya kauru Croacia tamam tun kamayan alwar cuartos de final nataskani. Hichura takek akayan tawin octavo de finalan paano tawi uthi. Niastun kamayan alwarok Marruecos tamak España tamampiu Education City anatan uyuna nataskani. Ukat kimsa haiburok Portugal tamak Suiza tamampiu Lusail anatan uyuna nataskarakini. Akapa anatawit atipin nakarakiu cuartos de final ukar puripkhani. Uka kiu hilat kulaganaka yakur kama ma hacharuntawi taknitaki.